Imao sam priliku da susretnem Žarka Lauševića, našeg čuvenog glumca, tokom leta 2021. godine u selu Pajazitovo, u blizini grada Kragujevca, dakle u Kragujevačkoj opštini, na snimanju jedne od scena domaćih filma Heroji Halijarda. Tom prilikom sam mogao da primetim da je čovek bio veoma tih, blag i miran. Ja njega zaista privatno ne poznajem, tako da ne mogu da pričam nešto konkretnije, ali eto, imao sam priliku da ga susretnem i ono što mi je zanimljivo jeste da je konzument cigareta isto kao i ja.